Hello, Ireka Irandam Masida Leriba, Nungsijaraba, Alaman, Marumafang, Kwai Kipiki Mafamda, Anti-COVID Task Force, Atobogi Maikai Daki, Pauzilamatan Pijari, Madudi, Haying, July Gitang Kulumdoy, Irai Lumipki, Ayukipung Tramatoy Taba Matanda, Atopang Makha, Sandapung Lapang Hariba Zagasida, Tawal District ki Disina Topa, Hukum Mamagi Matungina, Kabo ACG MLA Amati, Anti-COVID Task Force Atopang Kusam Naraga, Miyam Mass Vaccination Lama Pangtok Secretary, Hariba Vaccination Asida, Sahitara, Ganipan Gimatak Leraba, First dose Kartriba, Amati, second dose Kimatam Suraba, Mapung Kudimang Topiratuna, vaccination Nasibu Mapung Than, Biohaina, Sinjalangariba, Anti-COVID Task Force Atopang Gimai Degi, Paujela Sipijari, Kanan Zabamana, second dose Kapalaka Mio Kudimakta, Paujela Sipijari Madudi, Isana, first dose the Kakiba, mobile number, Amadi, Sataksi, Uriba, Aadhaar card, PAN Kana Singbadu, Sapsana, Manana Pubiratuna, vaccination Asida, Saruk Yabina Pugidamakta, Sinjalangariba, Anti-COVID Task Force Atopang Gimai Degi, Amukasona Nishingjari.